Oras, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu pari bata sadarion martonggo hita. Puji-pujian terima kasih may sombah ko luhur nami hubamu Tuhan. Bani guluh na baru, guguh na baru, rosi malas nyur na baru nalalayak ko na bandami sokotun. Asimarhite hatamu, torang iham ura papikiran nami. Asigok ibagas malas nyurahan nami tongon. Mandalani guluh nami si gano pari terlebih. Makorjahon harusuh ni hurmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jala merapakon tonggo nami yun. Amen. Bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan si gano pari bata bani sadarion hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sada. Ay mana tersurat bani buku 5 Musa bindu 10 ayat 15 nama katahon sonon. Nabi sada songon awon pajongjongon ni Jehovah ne batamu hun tongah-tongah nima humbani saninamu ia talup tangi honon nasyam. Bani panorang Nabi Musa dum mahape adong hata ni nebata napagolpahon rosi palumbahon pasal parohni atape hajongjongan ni sada nabi songon Nabi Musa. Artinya ay tarpay maima do bangsa Israel, tarpay maima do bangsa Yahudi. Pasal parohni sahalak nabi nabuy mangidah rosi patugahkon ahanagabi harosun ni nebata sihaguluh konon ni bangsa in itongah-tongah ni parguluhan ni silea. Asion mahomani nagabi rigapan sigano pari bata nagabi panota prosi patugukon hapor sayonta ibagas na mga lawalo paro ni Tuhan Yesus na padualihon ibagas parguluhan taon. Maningon do hape isadari hita, maningon do hape ni ihatengerhon uhurta. Bahasa bani panorang pada na baru adong tulu jabatan na ibepaberehkon atape na ipalokot hubani Tuhan Yesus. Na perlobe isobut do Tuhan Yesus bahasa ia do raja na totu ijon laho patalarhon pasal kuasa apa hasangaponni na paduahon jabatan ni Tuhan Yesus na ipalokot hubani aima selaku malimbolon. Totu pasal on laho manokanhon pasal hajongjongan ni selaku malim na membubai haganupan galangan-galangan hubani ne bata na mangidangi ilobe-lobe ni ne bata jana napatuluhon ay majabatan nabi nasiol patakaskon bahasa hajongjongan ni itongah-tongah ni dunion laho membaritahon laho mengambilankon rosi laho padaskon hata ni nebata apa ahanagabi sura-sura ni nebata das kubani goluh si magira. Natotu ijon maboy ipardiate hita bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitekon ni hata ni nebata bani buku 5 Musa bindu 10 ayat 15 on. Nabi sada songonau maksud ni aima bahasa Tuhan Yesus usih doai bani horjani songon na nilahoan ni si Musa bani panorang padan na basaya. Anggo Musa bani panorang ijia horjani salaku nabi memberi mangan memberi minum rosi padaskon gaduk holsoh ni bangsa inhu bani nebata. Sonay mahumani age Tuhan Yesus ibagas parguluhan ta selaku halak na porsaya. Ipatalar do Tuhan Yesus memberi mangan 5.000 halak rosi padaskon
haganupan na masa itong-atongan ni bangsain jana Tuhan Yesus sendiri do humani na batain Tuhan Yesus sendiri do humani hata ni na batain jana Tuhan Yesus sendiri do humani na memberitakan harajaon ni bata. Na totu ahado perbedaan ni antara Nabi Musa selaku nabi pakon Tuhan Yesus selaku nabi. Anggo Musa padaskon hata ni batado hubani bangsa Israel, tapi Tuhan Yesus sendiri do na padaskon hata ni bata hubani bangsain jana Tuhan Yesus sendiri do naibatain. Ay maase manjalo Tuhan Yesus selaku nabi ibagas parguluhanta maningon do hape adong toguh niuhur halaniaha halani langsongon si Musa Tuhan Yesus padaskon hata ni nebata. Anggo Musa pitah perhatian dohasa, tapi anggo Tuhan Yesus ia sendiri do na padaskon ahana gabe haroso ni nebata. Halani Tuhan Yesus roh hunna gori atas ay maase ibotoh do ahado na adong ibagas uhur apa pikiran ni bapani ase sonai mahumani iya padaskon uhur apa pikiran ni bapani hubata selaku halak na porsaya ay maase na padua kon bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tuhan Yesus na pineme mataay Tuhan Yesus na nialolo taay si holma tading itongah-tongah ta ay maase maningon do hapeni ipasirsir hita uhur apa pikiranta ulang malase uhurta laho manjalo hata na pinadasni utong-atong ata ay haguluhan do na pinadasni haguluhan do na binoban ni Tuhan Yesus subata halak na porsaya ay maase halak na porsaya narapakon Tuhan Yesus agepe itong-atongan ni dunion mandopakon bage-bage ni hamaholon mandopakon bage-bage ni asusahan sonay age sitaronon selaku nabi iya do napadaskon hubata aha nagabe harosun ni bata jana sonaha do parguduhanta bani ari simagira ay maase maningon do jalo onta hata na pinadasni Tuhan Yesus subata bani panorang sogoton ase malasma uhurta das kubani golu simagira jana napatuluhon bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggoroh ma Tuhan Yesus selaku nabi utongah-tongah ta laho memboban haguluhan hubata taluk do iya tangi hononta halaniaha halani ia sendiri ma nasihol membubahi hita ia sendiri ma na pamonangkon hita jana ia sendiri ma na membubahi perguluhan taon das kubani malas nihur na manongtong in ase anggo itangihon ham anggo itangihon hita ma hata ni Tuhan Yesus bani panorang sogoton na dilo-dilo bamu na mangarahkon ham na pabayuhon uhurmu na manorangi pikiranmu maningon jalo onta do iya ibagas hapasingon jana ibagas tenger ni uhur ase marhamu bahon ni uhur hita ase marhagulukan hita maningon do tangi hononta Tuhan Yesus ibagas parguluhanta sigano pari porini petongon susah uhurmu bani panorang sogoton tangar hamma aha nasiol hataonon ni Tuhan Yesus subamu marhitehon ni sitarononmu anggo malas uhurmu tangihon hamma aha nasihol ipadas Tuhan Yesus subamu sangga ibagas malas ni urham ay maase sahali nari maningon do tangi honon ta iya ibagas guluh taon ase jupahan haguluhan hita jana parsimada hita bani haguluhan
sisadukah ni dokahni. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih puji-pujian matongon isombahkon urnami hubamu Bapa. Halani ipatakas hamdu huban nami tongon. Hajongjongan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus ibagas parguluhan nami siga selaku nabi. Ase torang ihampur apa pikiran nami. Ase marguguh. Jana ibagas tengir niurah nami tong-tong Bapa. Lahu manjalokon hatane pinadas ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na hadir itongah-tongah nami. Lahu membubahon hanami. Rosi membubai hanami. Hubani haguluhan sisa dokani. Alani ay Bapa. Patuguh kamur apa pikiran nami marhiti tundumu na mapasing in. Asi ibagas tundumu matongon. Ijalohan nami. Hata na pinadasmu. Itongah-tongah ni perguluhan nami si gano pari. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni bata Bapa. Apa persoran ni tundui na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mo bata ganupan Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Semarguguh matongon hita. Ibagas hata ni bata. Jana setorang ma uhurta ibagas na mandalani guluhta si ganu pari tarlubih manjalohon pambubayon ni Tuhan Yesus ibagas guluh taon ase tongtong marhamonangan hita. Shalom.